Tanka jogafi mi vota to mi dia ho do kwesino no. Ni ndi tam ya ho do kwesino no nya bi. Aba na ba mi voter so bi ba fupa le do wo me. Nyo ba wa mi kuma ga ku ba mi o to gbe onu anyi kwa. Mi nyo san dagba la mo. Ba 60 years a. Yo ada si mi voter so mi ho do kwesino no. Ka ke le me ba yi ma. No na re ke ji me ga ba ji mo. Fa ga ba ji le ji gbogbo a mo asi le mi mu. Mi ba man ji ta mi o mi o mo chi chu bi o ho do kwesino mi mi o le susu mo mi o yufu a. Ya kpɔn gba yi ne dɔ de amikuƒe ele ha ni afiƒe hã woku de adidome koko pɔtri fram no le gama vota no le gake mo dzi mu no ko gble no ne mi so ne mi tso ko be mi le Accra be mi wɔdɔ ne mi wɔdɔ hã mi survive ɖeke kɔ ne mi wɔdɔa ndu gama kwa tsi ye va na mi yufo hã mi va tsi dabara fukukpe mi va le ahanu he ko mi va trɔ zu edɔ aɖeke me ŋgɔgbe yi mo ta en man ti tam ya mi di mi ho do kwesino no la Gake Dr. Kwame Nkrumah de esan egba le 50 years alo 60 years. Esan 50 years le mi o mo chichi over 9 po. 50 years be le aleke goma be bia ho do kwesino no alo aleke goma. Be bia ho do kwesino no. Ta ke ala fa ga ba jeji. Ta ke la mo asire mi odu. Ye nya nu mi to gbe kula mo chichi mu no lo mo. Ma ye plimu le. Ta ke ojo ale man ti tam wo le gidigidi on da alo. Eno nye be o ti bia ho do kwesino no nka yo ka fi mo ayu amachichi alo ayi le court bon. Onye be ono avuon nkata en mana no ji ma. Awon bi evu keke wo gbe ta abo ye nya gidigidi zamu le. En man ti ta wo le ma la. En man ti tam ya mo chichi mu no lo. Gake no ko ile segbo ple gidigidi ka ade amoji le ma. Kake mo kpo be ma ke mi mo chichi wo nya ma. Ame chichi wo mi o ke mi o yufo mi o mi nya ma mi o to do na di mi le voter reading. En man ti ta. Fia yufo bi bi le do na di. Ya mo ko le nu ko gbegble le voter la le jotonu STC katan le police o fun le tu hon lo si soje so kra me dede wo. En ma de ye na na ge ntifafa na va lo ye na na ge bon etukada bon na ga trava du koma. No kama ke mi mo chichi wo bo le se nyi la ne mo nya ntunti. Tanga ke ha ko pere hu ha e ko dawe men ki mi le ka fi nu ye le jojon de ela ma ji dege fia Ba mi o mo ro you like this year la vote mi ti ogo se no la mo ro bo bia we la se mi o la mi ti ogo less ko do are won na ro ku na no alo do ku si wo ba na mi de mi o ta le vote me la le vote me la le ye me la asesege ka ke no nye be mi o vote to mi ti o vote o amese amanya be NDC to a o ho vote pa al vote to kata nye NDC to kan ma de be be NDC ga lu se ma na NDC NPP a o kata over mo na ka o mo le ni ta ye be o gara si a o kata de cafe kamanya NDC plan NPP banya yo o banya NDC plan NPP banya ke la voter reading to banya machichu ku mi o yufu am mi to di mi o gake be bia hanye be de voter de ati ahodo kwesi nu fia ene voter ati ahodo kwesi nu de anyonyo ga ati anyo fia nu nya nyu togbo go dala nyu san agbala leji ta nu va nu nya bi onyo ga ta mi togbo dasi leji la ta anyonyo ga gake fifia ha president gedeva overma voter lama aba ni manyanye be kumbaria ple akusumbu kata fie mo gale voter mo ple fie be oti region oti afa so kata le voter me fie mo le voter mo de no nye be voter ma oti we ye voter ti hodo kwesi no de miti gama ho ga lo mi adasele wona Ghana to so far as onya la agbala ma mi togbo san dan kwa ale bo akwa na nton ka jidudu de adasire jifia jiru ye nya de kama le bo nu nya di mi togbo nto bo nu nya le ye vio mo vio bi aho ta le bo adasi le seti mi ojo adasi mo nyo fo mi o bo to mi togbo nu ye ta bo no kra ka ojo be papa vi nya me kenya ma chichi le voter regional ta ihe adanka de mo la lo do ka mo le fie ko ba ku de ni le jinu anya ha ale mi ahoro kwesi no no pepele yufu nti na do na vangwe ye dinya le ni man ti ta wala wona mara ya ke papa vi court a metin va jeji o de
ke yenta youthwo le aʋawɔm kple amewo alo le tukaɖa alo gidigidi wɔma. Ne be youthwoe mío minya nu tso ame va wɔnɔ ŋuti o. Mío amewo va wɔnɔ le gama minya o. Ada bi voterens o, ada bi gan o, ada bi teƒe ɖe sia ɖe minya nu tso ŋuti o. Si gake mío ɖokui dzi mi le ɖokui si dzi mi le mía xɔ. Ok, akpe no.